When na po ni bagal daw yung amin. So, hindi kalman, nag-ipasa din. It's a multi-year contract DJ Impasada resolution. We're just complying with the Republic Act 12009. So, DJ Apo, kadating budget is naka-allocate for sports tourism. Kajay kadakkel Apo, no ding ding dito, syempre dakkel nga yung DJ agsubli ka datay nga revenue within the city is Apo get baka times 30 yung subling revenue. Ito nga na po, we've done the research and we've tried to talk. Negotiate ako, nagdamag kayo, nalpas met iti feasibility nan. Dito ako let's say kung dito nga event na po, dati ko nga event sen. So, the mesa, the last event was held, I think June, first week of June, ket iti revenue, the city da Apo is 250 million. So, same as true with the previous activity, na event, same event na held in Davao, which was last, I think March, the revenue dapat lang ako is 250 M and above. Kasunod dito nga revenue. Dito nga revenue ako, han na submit city. No, di ma-boost ni tourism tayo, aming hotels, restaurants, ken aduma-duma pay apo, ket adu iti sanga ilit tayo, nag-generate iti revenue or DJ sales or income iti aming nga establishments. DJ target tayo ako. So nga, dakil dito nga event. It's gonna be the first for the city apo, and this will be a, if successful, then tuloy-tuloy. Akas magidiri min apo, kat syempre, api nga nag-invest iti city, iti sports tourism. Nung amin infrastructure ka na yun, i-develop tayo, which adamit plans tayo, ket amin-amin met nga towns, cities, adamit tourist destinations da. Ngayon, what to do in that city or municipality, that's the question. Okay, Lawag City is the gateway of the North Nacolada, the province. Gateway lang. What I mean, umay Lawag, 1 day, 2 days, makaragamanin. What we need is for them to stay na nabaybayag longer, tapno jay spending power iti sa nga ili tayo, dakdakkel met lang ako. Kasi the report met the, I think, Pidgin is 1 billion iti revenue iti tourist, I think, for the previous year at 1,000. Kit na kwenta yung mga bukas na 1,000 pesos per head lang iti ginastos iti mesa nga tourist. Anak kita sa wet, imelanangan, breakfast, lunch, dinner na gawin din. So, digit increase tayo ako. Digit study the city government and how to increase the spending power at the tourist ako. What particular event that the Saksakana is? It will be launched. It will be launched on August ako na DJ. But to give you an idea, it's a triathlon event. It's a triathlon event. We will also they will also coordinate with the city. Tanong may laing at the event, may laing especially for the locals. The tingin event na po kita majority is international and national athletes. Ito international apo, proven natin iti data kadi the organizers da apo nga approximately not less than 30 countries to umay. 40 countries that participate. So imagine that apo the spending power da. Yet so far, dito nga programa namin, na event, napintas po na para sa city apo kasi it will be the first nga adagtoy north na talaga. So Lawag City will be hosting that event. In short, sir, about of the amount kasi pa ko sa When apo, bulk of the amount, so DJ apo, then also, isaritaan if ever dito participants to nga join the bidding apo ket aming solicitation isaritaan dapat is it's either 50-50. Let's say dating organizer ako ket so namin so ang solicit ni big companies, national, international man. So 50-50 is it. Kumbaga win-win situation ako. Dating kami dapat talaga na pintas, you will see. So that to bidding mo kasi. Yes, ako. Aside ka di triathlon sir, damay sa bahay. For DJ namin for next year, DJ. So for next year, preferably summer, so mga March. So from Pamulinaw, dire-diretso. Tapos DJ,
di tao, di foot traffic kayo of increase ako. Akas magita yung amin, after pamulinawin, babasit ti events. So, apay nga, kinanya nga babasit events, babasit med iti, umay nga tourist. Kaya, okay, crisis, kung natin man eh. Alangan met at 12 talaga ti crisis eh. Siyempre, ano yung baga nga awan met intent tulog iti city government. Kasi nangitent met iti transportation, kinaduma-duma pa nga sectors. Nag-allocate kami ti fund for the additional expense, diti presyo ti gasolina, kuryente. So, naligat met apo no gabot a crisis yan, nag-stop ti lubong tayon. Ante met makontrol diti pa na nato iti presyo iti crudo. So, kahit na sa UN, we have to do something to address iti nga crisis. Today ako. Sir, medyo atito the discussion with respect to urgent matters na mapapangkat sa Bulacan. Ikayat agad ay maagal kuma. Kaya tayo ko mga maagal region urgent. Pwede ko. So, ganda session dapat adalin na dyan. Diyan. Kaya adalin na ako. They can always defer me if siyempre ako nag-issue tayo met the urgent. It is urgent. At that timeline tayo ako. So, this is so urgent. If the lapses kiti CMO, that we will discuss. We will surely discuss. Kung naman ti Sino kat pa talaga ti agaten lang matratar JAIP ako. Of course, dapat ket administrative ako eh. So, di siya eh. Han legislative. Siyempre, these are the AIP is discussed by the department heads. It's more of what they need and want for the coming years. Next year, the following year. So, DJ Apo. So, DJ Tia. So, legislative ke jeto kirol danton. So, datot mang tratar, DJ budget ito ato. So, no, about AIP applicant administrative.